Jacob lagi pi borok bisa sini nih kayak YouTube channel jangan buat. Jadi ka baru minta ke video jangan batai pi Jepang ke Pythagoras theorem. Mahasiswa mungkin poi syara chapter 9 jong kelas 10 math textbook ngan batai pi Jepang ke Pythagoras theorem. Balai yang batai pi kene nomor bakene kalong very applicable. And apply ke Pythagoras theorem haborok exercise jong ke chapter 8 and 9 jong ke trigonometry. Nak tak ada pindah bantu ba ke jemut jong kena ke Pythagoras theorem ke rules kumung na apply ya kena ke theorem haki question paper jong ke exercise hapo jong chapter 8 and 9 tong page kalau pas lam shoot tong page kena ke theorem ko angkum no to Pythagoras theorem to angkum no the Pythagorean theorem states that in a right angle triangle mau kena Pythagoras theorem ko angkum no kong ba in a right angle triangle kena ke right angle triangle belang ong ke right angle triangle nomor ba kena ke 90 degree kena angle ke 90 degree nak ada kod kena ke right angle triangle so in page kena ke right angle triangle the square of the length of the hypotenuse the square of the length kemudian ba kena ke hypotenuse punya line AC udah hypotenuse dan h ma ladang square ini h square kan bagai is equal to the sum of the square of the lengths of the two other sides. So kacing pun jenis kalong ba ladang square lang ya line AC ladang square ya hypotenuse berengkat bagai berengkat ladang plus lang square jong base square jong perpendicular nyo yau hypotenuse kemudian line AC berengkat ada plus lang line CB bat BC ane perpendicular bat base. Okay, kita ada formula jong ada Pythagoras theorem. But this can be expressed as the formula. Mau kena ada formula jong ada Pythagoras theorem ko anggapna a square plus b square equal c square. Kemudian ba a square kemudian lam ke base lam ke perpendicular dong lain sino sa a square ke base plus lang ke perpendicular ke no b equal to c square kemudian hypotenuse mau ada c square hypotenuse kalau hypotenuse berangkat ada plus lang base bat perpendicular. So kita ada ke statement ma ke statement jong ada ke Pythagoras theorem dapat in page kato keteliki nuksa mau kumno benwat ya ke hypotenuse kumno benwat ya ke perpendicular bat kumno benwat ya ke base bandang lapua exercise kinhaban kidon gicing kele bang hap benwat ya ke hypotenuse ki pawat ipi ya ke perpendicular ki pawat ipi ya ke base kidon ki steps and formula bang hapan both on page next slide. To A find hypotenuse kemudian ada what ip ya hypotenuse buat kena line AC ada what ip yang line hypotenuse AC kita nak use dah A formula kita nak use yang kena normal formula kalau h square equal to b square plus b square h square equal to b square plus b square. So, pinhapan tip lara pikwa bermuat yang hypotenuse kemudian pinhapan tip shua ya ka perpendicular dekat no base dekat no sabu value in square yo ya ka length jong line AC lan hypotenuse pinhapan apply dengan ka formula. B pat kang no find perpendicular kemudian ada kacing kali ka pawat P ya ka perpendicular kena line CB. Okay, ada pikwa membuat unit line CB dan perpendicular
nak use dengan ke formula. Mencim dengan normal formula x square equal to b square plus b square. Ini use dengan ini. Kino ki sides ki bikuak buat dapat bu syaka left hand side. Lah bikuak buat dia perpendicular kemudian nampu p haka left hand side. Kita pira p haka left hand side ukula minus. Ini plus, kita ini ukula minus b square. Kemudian h pada ini ngira syaka right hand side ukula plus ukula minus. Ini plus sakunjuk b square sakunjuk. Tapi ini hanya minus b square equal to minus h square plus b square. Tapi dapat ni haban penduk yang minus. Dan kuat penduk yang minus kita multiply dau minus 1. You multiply dengan minus 1. Ini hanya jika jom plus, ini jika minus, ini plus. Jika minus, ini plus. Jika jom plus, ini minus. Jika ni ada formula b square equal to h square minus b square. Tapi kuat banwat ya perpendicular yang ni dapat use dengan formula b square equal to h square minus b square. The next, tapi kuat banwat ya base, find base. Habis not, inhab ban use dengan formula h square equal to b square plus b square. Pinwat ya ke base, kemudian pinhak rak ya ubi syaka left hand side. Nanti rak yang ubi syaka left hand side ukula ya ukula minus. Jenuh de plus h square ukula minus h square. Plus yang kemjuk, nupi usak kemjuk. Tinggal multiply dah minus 1. Balik yang multiply minus 1 nomor ya. Ikuan penduk yang minus nak kemat. Namakan kejeng. Kejeng jengin. B square kemudian I minus b square ulang nak plus b square minus h square ulang nak plus h square plus b square ulang minus b square. Jika ni ada formula. Di anda pilih tip yang h square hypotenuse dekat 0, perpendicular dekat 0, dipilih banwat ya base. Mak. Jika ni ada kata ke information menghapan tip sepang kena Pythagoras theorem. Dengan plus 2 yang kena bentar. Tidak ada film 2 film saya kena bentar pilaban. Comment saya comment box jangan. Kenang ba kenang bojing agent pi anda ngelapoi haka chapter 9. Dikubli sibon